Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Importante vi storie vi sebenarnya besar. Kajian siang Tuhan Rabbul Alamin. Tapi kita bagus. Selalu do tanda kawasan tanda sim kajian saya. Begitu bersuruh TV historiin, ini si besar Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala pasal serati disebut pasal aras Allah Subhanahu Wa Taala. Pinne wal malaikatu ala arjaiha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyan. Ubus bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si halin inna wa qala sallallahu alaihi wasallam inna aqdamahum la fil ardi as-sabi'ah wa inna manakibahum la kharijatun minas samawati 'alaiha al-'arsy. Usi ayat ka Allah Subhanahu wa taala sedih. Allah Subhanahu wa taala wa tara malaikata hafina min hawlil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bila sempat ke sini, istri di sini. Gape pain ubus tinden masing-masing na pain istri dan di pasal ini kajian sin Tuhan Rabbul Alamin. Si kahalan ini supaya kita matalo tujuye serta sempurna tapi kita lewat biene sembahyang bang kita besar Allahu Akbar tinden besaraten bi Allah Subhanahu Wa Taala haji turun haji. Na kurang itu besaraten si manabian sampai itu tinden intan dahnin nian asal haji Allah Subhanahu Wa Taala tanda asal patut ia pegmetaran tembi sini ini hinang tembi sini ini kahalat tembi stinggalat itu lu si penikel rumah di sana tak boleh mengaidin nak kurang itu sarabian dengan dia diki dengan dia ini semua asal hati tamran hati duk langkau tunan langkau duk gak dia dike etinen dia tambah dia si ilmu si kegas sini ini alasannya. Kesuno histori nan sinin bisarane si dalam Quran. Wa iya dia tahi amban aras Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa kita tulis lah ko ada samian matalo tujuye. So sikitehin tinan nafid ini pengatakan betutte ini pengende megasan lang tibisan yang tawa yang Sumagwa po na bang tala amban matalahin amban kite dok ge magsakit dok kite ga tu si kite sumagwa si kite hindi itinan ine yan nuot hati sa amin panganakan magkagat sa mga pagkagat tujuh. Dan sinin pinagawa ina may tanda nen etin na buwan ang buwa sa lemen tanda ki hadjelen ke deunen ke jukup na amban kemo. Mesuno istorihin in Allah Subhanahu Wa Taala wal malaikatu ala arjaiha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyan. In Allah Subhanahu Wa Taala ko ne pegbisaraten di tinen dia ay bagasi ngahinang ene pegbisaraten di manamihan ngahinang pitu lapis langit tuk bulak kemon ne samen selet ni hinang Allah Subhanahu Wa Taala. Us pagubos hinang mo ene mian yan niya hininang mo ene dia ang berlangit niya pin bohe suasa na sinin kopi megete do te bisi man erwini disra sa pa era balik ko te pagubos bohe ele alma albahar
Nia de dembua dia amman ma. Itu kan tahu dia Arsul Ar-Rahman. Ini dan pendek kursi. Ini dan kursi. Kursi. Nobus kursihin itu bisa sebenarnya aku ada itu bisa dunia tu si langit aling itinin ini si yan ini be awas si kursi dunia ini untuk langit kau bisa ini kau do ini kau bineta data patangan ini kau bigi atau kau sim milik kumian erwi dunia ini untuk lapis langit untuk lapis bulat si bohe atau si kursi kau bineta ini data patangan ini kau diki teman diki samnya kau bigi urus kursihin atau abu hele ini jalan buat kecilun ini sih nanti silunnya sangat cantik. Lus besuk dan buat lesi besuk sudah sahabat cantik. Tin haji teman haji ini makhluk ini sini menginagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kau ni berseratan bi kau ingin bi kehaji bang ini ten menginagi menjadi. Ubus ni apa ubus bohe supaya kata sini sahid nanti supaya insyaallah boleh teh itu terus si nabalik terus nia pindah bagi berisai itu pasal aras Allah Subhanahu Wa Taala pindah wal arasu fawqal ma ya sayyian dia apa empat buahin aras Allah Subhanahu Wa Taala dia apa empat dari aras dia tempat buahin itu bisa namanya ubus nia pepek usam ban buhe lei Nia pehininang wallahu subhanahu wa ta'ala jembua itin makhluk ni sahinang ini pene kursi nubus kursihin sedang buah tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yerum melisihin ini au hajje lahat mian atau makan mian yin jembua tu melihin النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكرسي موضع القدمين يروي نبص يعني بتقول لبس langit bulakinin بتقول لبس bulak lagi dunia ini binte dok buhe le samia yani buhe le dok dunia ini samia si kursi ini kau dok pemainin kursihin kau dunia ini deh kursi ko dunin ne jannen lesi yene buhe le duk lebis lagi tinin awus paghangkar lai se kursi le ini hawa hejel amban kemon haji taman haji amban kemon bulat langit samean duk buhe le dianta kemon awus yeru mese go melihin yeru metebektat melihin si kursi mawdiul qadamain yene dua betis Allah Subhanahu Wa Taala usa sinin ka te sab usa nian kopen kite upen pa ini pagi pinai tersebut niya tangan Allah Subhanahu Wa Taala demi kisah dan Allah Subhanahu Wa Taala was-samawati matwiyatun bi yamini dia baca lagi dalam Quran ni wal qabdu yawma idzin ini tangan sifat tangan tapi sara dalam Quran wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ni alwani dan sini mawdiul qadamain ni abetisne ubus kome dembua ban kita bekutul yang megangan-angan pinain pepite pinain mikir-mikir pinain opoin go pinain tebisara wallah begini Allah SWT dalam Quran ini tebisara ya tebisara wa ada sebut sifat tangan sifat betis sifat loina samian usna dembua ban kita begitu tebisara kutul yang kita pinain mikir-mikir berin buat tangan tenen apa itu bisa aku tangan ten lime gulamen abdu atau penain luaran samian atau itu samian ame pehel ikam amban tinggalan sige makasari dia makasari meke pagkat ibarat ini bisara Allah Subhanahu Wa Taala kemon kompleto yung sifatnya. Sumegwa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kani asaban ya sagay ni sagay tabantu kita upama. Dumen ko itangante te bisara tangan dumen ko itangante te bisara betis dumen ko betiste te
pinistara luwehin dumen ko ano manusia kay. Kasi gay sipak. Nantan subay ina si kita lain sinesine na make story sikitri. Maka sikitri kahalan para sa inin. Gay magtos tayo magtos kita mag-imagine pinaw sa amin tangan na natin. Sa iyan. Taw sa amin baptist na taw sa amin luwehin kay. Gay manjari ame dahil ligiti magkapagkat ibarat kami sa iyan. Sunaywa Allah subhanahu wa ta'ala gay sipat gayte misal gayte upama sunagwa si kita hindi bang niya sa inin story inaka asa si kita hindi magkahagat ng kuskus si tujuh Tuhan tabi Rabbul Alamin. Kompleto ang bantangante, kompleto ang banbentuk, kompleto ang banano sa amin gay gada lays asa kay man niya gada gay kita ng pagpay pirin sa amin hanggang ko may mazhab sindu sa amin na sa lepas na misal gay magkasari. Sige tabi madhab tinan ahlus sunnah wal jamaah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu saya tepet magkahagat gitu sina ina bisaran sa amin dalam Quran ini teman kahagat TV niya baptis na niya tangan na niya kaya mon kompleto ang man gitu sumagawa kay magbantu kay magsalin ini ko niya tangan bayo pinapanjari na ini kita marusan sige pero ang teman kita hindi asal magkahagat itu sa amin ubos man kita pisi iyan Allah subhanahu wa ta'ala wal malaikatu ala arjahya wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Ini. El malaikatin hininang debuah ini sedia man sedia man manusia, sedia man langit bulan, amban kursi sedia man makhluk malaikat. Umus ini tanda dan malaikatin di atas langit. Dia pinatanda, dia pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala tusi data dunia. Ayan. Bagi kita pinapanjari pinalahat pa tiya kita tain Adam alaihi salatu wasalam bisar Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Antag manusia turut bulan sampai misara na pasusug malaikatin si may manusia ini kasihan si aman tak bulak pagina aman tak bulak kita. Nanan sinin may malaikat intib daw bisara Allah subhanahu wa ta'ala danan sinin wal malaikatu ala arjaiha. May malaikat dumen hetin dumen turut bulak pinta kita manusia sumagwa ala arja'il as-sama itinen ala atrafi ala wasi arja'ia si pinta dia tak langit si sukunan itin lain kaya may penjerihan Allah subhanahu wa ta'ala siyahin ini malaikat lay umus bila Allah subhanahu wa ta'ala wasaban niyan wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Ini tanda Allah subhanahu wa ta'ala kaya munta bisarainin ini tanda kudrat kahadjisin Tuhan Rabbul Alamin. Umus pinapanjari ini may malaikatin samian antag pinalato ini data langit siya malaikatin demen tu si data bulak sa amin tenan na siyahin siyahin ko kita yung maglato na bulak so dia tak langit. Umus min Allah subhanahu wa ta'ala wa yahmilu arsha rabbika inakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inakan Allah subhanahu wa ta'ala pinna Muhammad ia pinne aras bakas hininang hinang sila hinang Allah subhanahu wa ta'ala dumen hininang etinen apan kayu atau amadina rukina samian lagi itu kita mengilang rumah sang mula-mula itu dan foundation atau mengurus kita inolongan duk neng rumahin itu mengurus kita rumah dikini itu empat kolom dan atau tidak kelime kui pulai di si tengah ni duk pinta lalu duk tidak neng rumahin samian duk pengmata lagi itu rumah aja nak kerana so itu nilai olom beritan olong sa amin lu ke mas ini ke lu ini ke duk pinte nengen win nanan sinin arash Allah subhanahu wa ta'ala yene pinne iya diata amban arash ubus arasinin diata amban kursi ubus kursi diata amban moe bohe ene bekas bisarate bisa mana ubus arasinin inaka wallahu subhanahu wa ta'ala bangkuing ke jenen Mengkuih kehajianan. Etenen puas ambang arasmian hinang Allah subhanahu wa ta'ala ialah ia nagbidik
diri hanan ni tanda kawisian ni antag di atas aras Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Allah subhanahu wa ta'ala wa yahmilu arsha rabbika. O Muhammad, ye pinne aras makasininankun atau inangku yan atau aku pinne diata ko man iye aman aras lay. Umos ye pelihan arasin bang mama si meluma si memo ene aras inin supaya janenge ine. Demen ang bansina duksina sumengwa hininang wallahu subhanahu wa ta'ala wa ne malaikatin Umus ngedo ya amban malaikat lay yene en memo aras Allah subhanahu wa ta'ala in. Memo aras Allah subhanahu wa ta'ala malaikat. Etinan dumen mian inaruk ine samian malaikat. Umus dan Allah subhanahu wa ta'ala wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Dan sini bayu-bayu bistara mengikhtilaf na ulama ini. Inna sayatinin memo aras atau menengkung aras Allah subhanahu wa ta'ala atau wala pilihan ini aras Allah subhanahu wa ta'ala malaikat itinen paukahum diata di arasin diata sila diata ini malaikat lay umus piye kahanden walukayu du walukayu du malaikatin aman tebe walukayu du Walhasil kita rin kapag kita orang isa dua dalawa empat lima ini enggak ada. Ero wala kayo siya. Sinambuha bisara bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan si bian walu lay asharasinin. Riwayat amban si hadis Ibn Ishaq qal balagana Rasulullah sallallahu بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم اليوم أربعة يعني حملة الأرش وإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية ومس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيكويتو لي بينه begitu besar Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran demikian inna wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya yana menenggung arsy Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran demikian besar walau kayu usia walau malaikat umus Allah subhanahu wa ta'ala di atas yang aras umus aras men walau malaikat sidembuah besar kabtangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ya binne mian inne aras Allah subhanahu wa ta'ala ku itulay menenggungan yahin atau memoyahin empat kayu usnite empat kayu besiye sini malaikat memo aras Allah subhanahu wa ta'ala lay kaisa umus meseke binne ta'amud si Allah kiamat ayyadahum Allah bi arba'ah tinambahan Allah subhanahu wa ta'ala empat menjadi wal besiye tabut si Allah kiamat sini yene malaikat memo aras Allah subhanahu wa ta'ala umus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinipat tu ini malaikat li sinipat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luune ke empat luune ke walu gana kita lagi sesuai al-muhim sesuai kita magkakat yaru yan mo malaik memo aras Allah subhanahu wa ta'ala ini hinina ko Allah subhanahu wa ta'ala amban kabayaan ni amban kies ni yan walu kayo malaikat sa amin luune ke empat ku ituli ubus pagtawad sa Allah kamat niyan tinambah ni sa Allah subhanahu wa ta'ala empat menjadi walu luune ke kompleto sa walu ku ituli so important di asal kahakat TV ero miyan bisar sine bisatiya bisar Allah subhanahu wa ta'ala wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma thamaniya walu bisar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pin empat sa Allah kamat empat itin menjadi walu sa kemon so kahakat TV us sekedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamantari malaikatin. Ini memo aras Allah subhanahu wa ta'ala. Memo aras Allah subhanahu wa ta'ala atau meneng lain yata di aras Allah subhanahu wa ta'ala pigiyan kinabayan Allah subhanahu wa ta'ala magkabayan. Ini nang wa de sabi rasal malaikat li yemen terbahuran sayan. Umus bin Allah subhanahu bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sini. May malaikat li kajihan nen walau kayu liru
para rembua sih, ini kemo so rembua sih, benne inna aqdamahum lapir ardis sabi'ah. Betis sini. Si rembua setiap rembua sama malaikat memo aras lay. Ilai tamanan ini si kepitu lepis mulak lay. Betis sini, betis malaikatin. Inna aqdamahum betis den. Ilai tamanan. Yene pitu lapis, yene bulak tamanan diawa. Ko na kebisaratan binisar hajrin pitu lapis. Periawa langit periana sama gana baka sebagai nune pe. Sama gana baka sebagai ebut na taman kita hindi. Tinan ini megge magkahagan. Seletro dai premi scientisian. Aku bagi nut ko si bisara. Nut ko jar bisara sa amin si betek kami Barnabas di sa amin asa gusta bisara ke pende umabot pagkata bulan. Pende umabot gani baka sebagai pagkata bulan. Gani baka umabot pagkata elo sa amin. Nah ini ka pinagkatagara baka sebagai ebot diataya mo sa inge. Gana bagi ebot diataya mo sa inge sine loro dan buah-buah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu ia megmiras magkata langit. Bagi sabi na sa pagkaranak Allah subhanahu wa ta'ala. Gani bakas megge ebot bulakin bisan pa sa inge pagkupong bulak ng sa inge leman ng element pito alapisin nuk dimik ini sa langit sa men leman ng element megge ebot gani bakas megge ebot alingit yan pe. Dan buah-buah sila mga tuwanin dan buah-buah Allah subhanahu wa ta'ala. Buah-buah Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus nan sini bilisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akahan ng kitibi. Si tiap-tiap dan buah amban malaikat. Yene pinapanjari siya Allah subhanahu wa ta'ala. Niyan mo aras Allah subhanahu wa ta'ala yene bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna aqdamahum. Sebendal ene dan buah amban malaikat tiap-tiap dan buah amban siya betis dele. Antag setag na dengge isi pitu dua pitu lepis ene bulak le. Labi ardh sabiya. Wa inna manakibahum la kharijatun minas sama wa 'alaiha al-arsh. Ini bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubus betis den ilai dewa esi pitu lepis bulak le. Nagda beli betis malaikatin. Ini awal jahan den. Mati pada buat sih. Ubus wa inna manakibahum nenggesi ubus manakibahum bahari la kharijatun minas samawat. Dia tak beamban dia pitu lepis bulak ini. Pitu lepis langitinin wa alaiha al-arsh ini la ila bahari ini aras Allah subhanahu wa ta'ala. Dan buat setiap pada buat manusia dari hawa hajj makhluk malaikat ini nang Allah subhanahu wa ta'ala siya pitu wal kayu ni mo aras Allah subhanahu wa ta'ala na kuing gebe hajj yan binawore lay tinenggung dali us kuing gebe hajj yan manghinang tinenggung dali sa amin sa pesin sine ene tuantar Quran na kuing gebe aku kitbi metuas Allah subhanahu wa ta'ala men hajj malaikat men hajj makhluk yan ubus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna manakibahum la kharijatun minas samawati wa 'alaiha al-arsh. Betis din ila inak na amban pitu lepis bulak le. Ubus baharin dia tapi amban pitu lepis langitinin. Ini hajana perempuan malaikat le. Ubus manakibahum kilian pilihan ni aras. Nubus bakas ku megave sab mege dembuak ke sinangkapan lu boy susulan dembuak saya boy sulanin tampal kolon na ni kaya mendue boleh ku bitu amban pengajian tapi ku sebab susulan ni alu babu kami amba sama din bebo jauh jule dia tu kupi wani bujim selamitan ini pergi ke masjid tiga penunggu ke pendan penelai
Nabi na ko, may aluro na ito, nagkaya magkakilay, magkano sa amin, tapi sarap pa sa may kaya din. Kasi naus na, buhay na asa toro siyahin. Toro, biyan na sige, tapi sarap may asal kehadjan Allah subhanahu wa ta'ala, duk kehadjan malaikat, berada buah sambil sarap na siya, yan ay pingku bayna, ini, udunay, tingin ini pindro, duk ini, so inshallah si manabalik, tapi sarap tapi doon, duk ini, tingin malaikat tingin yung tingin inin 500 tahun wajire na paano na mo imihan bilahin na pinna makatalo pinna katon malaikat na bagi pinna kita makarahit basta pag-ihadya mo naman na pingko asal to makatalo na mo sigit na binabigyan daps asal to makatalo bang tigit TV ini tandaan makarahit ang to mati sa akin tibigay dirahit pang ako ka mang kita di malaikat na sa ini kejene. Ano magkatahit? Mismo sini. Nabi tayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam lu si Jabal Nur kasi kaya mungkin ikut semua kita di Jabal Nur. Tagna petek kapiu siya si Jibril. Dinapin na Iqra. Pin Allah pin Muhammad sallallahu ma'ana biqari. Pin Iqra ma'ana biqari samiya. Tekka biu si Jibril sa amin, nagtos na tahalang ban, pagganon na miyan, pagsikay na pina si andane, muna na pisil, patapok kaya, patapok ang may Quraysh na malit siyang usaha, piyo magtaabot siya, sige kahagad si anulay. Muna piyo si andane, piyo si luma na inabisranin. Pina zambiluni, atau na si, dinahit nigpig, maranang tinalo. Nagyawagay, pagpayam na sa amin, penno dunia kita dan makhluk yan. Sini si Jibril alaihi salatu wasalam. Si Jibril alaihi salatu kita na memawayatnya dinak wallahu subhanahu wa taala bisiye. Nene yan nigpit paran nen si dirahit tinalo mole tala amban gari hira ere si bakas tepi kam si nole. Ako ana bakas tepi ano sudah kam piu baka baghaji pega bang nabe baka me mate lumur tariang yang ngene kana laus so karajo piu magano. Bektoris na piu ano sabihan. Tala bila man betul bagi bapu itu Rasulin tala bagi tinalaw ko si Abu Jahal bagi genut ge away magsumba santo le masil haram yan tagna labit del hatu santo beliut na men si umbar si masil haram sila lem kaaba miya sayin ubos bisagay lai ini pinitek kan Allah subhanahu wa taala si tinin inang nabi ni serta pinabino ne dinak daw Allah subhanahu wa taala sibil mo ayat nen yatin bi dinak ni tinan magpasap lang at warak na inakada Allah subhanahu wa ta'ala. Ina tinang rin, pagpayam na sa amin, fi upukil, arahul bil upukil, mabing paman na sa amin, doon ngayon, kalekeman na wene, tana tikitay na sa amin, na nuna gini, tana tikitay na pa, gini, magsawat-sawat, nigpid baran rin. Mula tujuan dani, may kibungkos, may kiano sa amin, pinay zambiluni, dasiruni, ikikipanong biku, anuhan biku sa amin, lepas indan agad, sikana, dinah. Na iyan tandaan yan, haji tamaran haji. Iyan tanda tikita yan. Tagna tikita wala ni Jibril alaihi salatu wasalam. Pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala in man dambua aduye kahajjanen ini sedambua hadis ini si Jibril ini dambua malaikat Allah subhanahu wa ta'ala hininang wa hinangan Allah subhanahu wa ta'ala pepik situmia jirah endem hatus pepik ini nang Allah subhanahu wa ta'ala Ubus sinambua setiap-tiap dambua ang panpepik nilay dunyain kaya-kaya rin masay pebelat kasi ini isu waktu niya tingin ito Nabi Muhammad SAW kaya jinin dambua ang pepik nilay dunyainin bang pinaharo si Jibril sallallahu alaihi wasallam lay kaya dunyainin hawa si pepik nilay nakuengge bang animatus lay paano sa mga jinin kuengge pepik kuengge bang hajabaran na nini ng pepik lay ubus manghinang lay Allah subhanahu wa ta'ala kuengge pepik jinin benar bisratan di Allah Akbar asal haji teman haji Allah subhanahu wa ta'ala waktu ini itu minum belsa nasib sumegua bang isam Allah subhanahu wa ta'ala ini nangwe ini malaikatin pinapanjari keustan manusia ada aku lagi ada impossible Allah subhanahu wa ta'ala ini tandaan malaikatin sa menik hejenen sa amin ko bisratan binamian tayo harap tayo ito to yan naman ilay baptism si pito lepis bulak le ilay diata pa man ano ene bahari inin ko may arasin ne
si Jibril sa amin naghetjenen. Ubos, si Jibril sa amin naghetjenen. Dan buka oras. Bangit pintu pikir-pikir dia sesuatu dalam pun jangan sesuatu. Awak jeren, mana saya? Ini ada guru gini. Nasi kuah, enggak. Sedang buka oras darah ini terbesarat ini. Si Jibril alaihi salatu wasalam piu si Rasul sallallahu alaihi wasallam si Madinah ngaji sihir kan saya. Terbesarat ini saya di sini. Ini ya Muhammad akhbirni anil Islam. Pengaji teriak, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Tidak kan? Sewaktu saya pengaji Rasulullah SAW lu si jadinya untuk sahabat nih, dan bersuang hajar dan buat tek kena dan buat, dan boleh boleh tek amban Mesir sahabat ni, kote makalandu kote semek nih, makalandu item mian kok nih, makalandu saya bayu nih, hak sama, tek Rasulullah nagtos pi sang Rasulullah nagto si maghatin ko inin magto si sahabat magdawa sa amin usap tek karam buwan nga magdasnas nagtos pe enune puso den apa tuot den bisitu rasulin antaran na samian Rasulullah pinne akhbirni anil iman umasin duay palibot sa amin ga paano sa Rasul ga patap sa Rasul dan muhajja bustad Arab niyan Pinsi Umar ibn Khattab segala usami anggar pasti kita kami no nagbono kami misong buti kita kay biahat sa amin masige na tahal ito sa ni Rasulullah akhbirni anil iman inakahan anil Islam akhbirni anil iman inakahan akhbirni anil ihsan inakahan sa amin kini binuti pagkastadar ng sarat ni sino ubos masige na usami tebo na kaya mo ano pero Rasul sallallahu alaihi wasallam magsige ni Sara na sahabat din si Umar tapi Rasulullah tidak apa dia bekas kita kaya ayan sahabat nun nut kaya nagbono kita nagbono kan sen yupin na makalando lisin sa mek den bote sa mek den duk makalando itong bukok den duk makalando hapla man si untuk sana sina pin na yan kung pin mo sige pito si kao sa amin tayo pagkali si kao yupin na sobra pe at kapatapos gusto tane para sulit sa amin pin Rasulullah pin akalo ko sa amin na pinilanggapan ni kita Juan bangga ben kitawan bi duwen pin manusia subay si Jibril pin malaika na kuya siya oras ko hedje mo ko kumusta tan sa amin tin kan hadje duwen na kay panodun ka sa amin butak na tikito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tempo pepit nan tin kay kano dunya hadje ini diray Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Makkah si Gari Hira si Jabal Nur si tikitene ini to sindig pin paranda na hadje malaikat niya sumewa si waktu kan ini lagi sabi Allah subhanahu wa taala ko tin manusia ada tandaan sini tanda kakawasihan sini Tuhan cara peralan. Nah, kalau kapan dia kata wadi, pin si Jibril, duben pin pitu ngaji si aku niyo si aku. Sara sumewa pitu pin noan kamu emen agawahid. Emen agama Islamin ko binisaramian ne. Yemen imanin ko binisaramian ne. Yemen isanin ko binisaramian ne. Misal na siya maglugat ko sa sama. Ano na to, balik kita pisi mo to bi. Itinan malaikat din haji tamanan haji para rembuak si ko ne tebisaramian ini itinan emian pilihan din duk betis din duk emen kok den lai yata ini aras Allah subhanahu wa taala amen memo ini menenggung aras Allah subhanahu wa taala si kaisa ubus si kedue din Allah subhanahu wa taala وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ملائكة هنا والله سبحانه وتعالى أصلا ترتبني خاص ملائكة خاصة ترتبكم إلين ملائكة mian galamud lai si ene si Jibril. Si Jibril khas sini lang Allah subhanahu wa ta'ala ine magpipito sa antara sini sa antara Allah subhanahu wa ta'ala dok sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tin messenger rasul sini Jibril ni isang dan buah malaikat hinina Allah subhanahu wa ta'ala sa indu sa badjahanen asal naman may malaikat diki-diki yene magpapatay manusia. Kasi
sila Israel sa Indonesia khas gana terbehunin sa iyan si Jibril terbehunin nagbuo risala nagbuo sa amin wahya ng Allah subhanahu wa ta'ala piso sine apito si Rasul sallallahu alaihi wasallam dan buhay sa malaikat ini ng Allah subhanahu wa ta'ala asal inim pinahinang nun may patay manusia ini nang Allah subhanahu wa ta'ala asal may patay manusia yan ang terbehunin gana terbehunin sa di dan buhay sa manusia ito na magbabuo rizki ngurong ina si maggurong di atas langit pulang sa amin ini nang Allah subhanahu wa ta'ala kawasahin kepetutin sisiin dan buhay sa manusia dan buhay makhluk malaikat hininang Allah subhanahu wa ta'ala yanin pinake bang ganute asal pinakalaat ng trabaho so hindi siya magkai hininang Allah subhanahu wa ta'ala lain nagtutungguan harka put kinantanan pero kasi kita kan asal kita sabi sa no put kita tepihan sabi tepi lain patalaro kita haja mag-aaral sabi talaro kita kita tanda mo na papanas na inengay na sabi naman ang ganihin ng Allah subhanahu wa ta'ala inasab sabi hadja sa amin Allah magtutungguan siya kay patut narkain hininang Allah subhanahu wa ta'ala sa amin terbahunin gaya maggahay la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma ya'murun ina pangandakan wallahu subhanahu wa ta'ala sisihe gay siya maggai pagya kita naman hawa hejeren barang buwa siya siya maggai pagya kita hejero bangniya dinak wallahu subhanahu wa ta'ala pinipisalangan ikita pisandiman bang kita nak periyata ikaw periyawa bang ka nak tuli ikaw ngabe sine manusia ini hejero pagya malaikat yan naman hejeren barang buwa ini ng wallahu subhanahu wa ta'ala bang niya pangandakan siya asal gay magkai niya isang manusia malaikat hininang Allah subhanahu wa ta'ala ini magtutunggu ini lahat ng buwan insyaAllah bang pinipitip ng layo hindi lang suha gaya siya magkai sa amin kinikini sa kinangli na niya isang malaikat na kumainin walau ini asal hininang khas wa Allah subhanahu wa ta'ala tinanggo binata Allah subhanahu wa ta'ala dia tak bahari haja ini makhluk ben aras Allah subhanahu wa ta'ala gak siya maggai gak siya kebuhatan gak siya maggai gak siya kebuhatan pagya sine pangandakan sin Tuhan dari Rabbul Alamin siya pagya kita amat ito balik-balik bisahin begitu maksudnya kita bangkuin kita talaw sa Allah subhanahu wa ta'ala bangkuin kita nuhut pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala duk hetin peli si yana tinaggaw Allah subhanahu wa ta'ala kita himpig sa ini yana kaya dyan ini manginang kita himpig sa niya ini nagkawasan niya yana ini umos nasuno malaikatin pero Allah subhanahu wa ta'ala wa tara al malaikata o Muhammad tikita yung pinde ko timisar yung lumiyan netagna asal malaikatin ka ato si kitiwi paano si niyan lahat din paano si gitu data bulang sumegwa lugo di hata ini na siguro ayat nen Allah subhanahu wa ta'ala malaikatin pinne ini malaikat seddi ni isab dumanda seddi amman waluinin duk seddi na amman pinne me khasbian sumegwa ekahanden den buwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui makhluk disugo debi me etinen niyan malaikat ini jamu malak tinen jam ang bang dambua do malak pagi malaika ekane eten dambua do eten duman dambua tabanan malaika tinin lu diata langit hininang Allah subhanahu wa ta'ala us niya malaikat wa taral malaikata hafina tekitenu penne duk ini asal tekitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu ye periat asamnya tekitu ada malaikatin pinakita Allah subhanahu wa ta'ala sa amin siya ubus inakahan niya may malaikat li inaterbahurin yan yung sa hap na trabaho terbahurin mag-ibadat haja Allah subhanahu wa ta'ala wa tara al-malaikata hafina min hawla al-arsh inaterbahurin yusabbihuna bihamdi rabbihim tikitano pen na mga malaikatin yan mahinang kule o Muhammad yan adakala banghininang malaikatin Allah subhanahu wa ta'ala ko tinisar nilugan pinariki we ne pinapancari we ne ko kinang manusia ko dyan manusia makalari si
Demikian ni sebang ini pinte ko ipekemon siyale. Yan ay kikitauhan pang sa ingkit kahandan ng buwabu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kahandan. Duk ele kehejeren ko hejemian ne para buwa siya sa mga janin gani imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala haji. Siguro teman siguro haji teman haji sa amin. Allah subhanahu wa ta'ala mengenang siya. Gani problema. Ubus yemi ang terebuhunan ng malaikat le antag terebuhunan antag pelibot. Si yan ay aras hinang Allah subhanahu wa ta'ala yan. Yata, ang banlangit, naglibutan siya pelimot. Wa tara al-malaikata hafina min hawli al-arsh. Tigita mo pa yun na Muhammad, yan ay may malaikatin, etinin, petelibot siya si aras Allah subhanahu wa ta'ala. Etin, sedi malaikat, yan ay may mga aras na duk sedi isang, yan ay malaikat na pelibot. Yan si aras Allah subhanahu wa ta'ala, ina tinabahuran, diman ina rukiran. Sumegwa, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mag-ibadat, magtatasbih, magdisikir to Allah subhanahu wa ta'ala. Sine? Yan may malaikat. Malaikat ni. Nitirahuran, wa qudiya bainahum bilhaqqi wa qila alhamdulillah alamin. Ga'niya etinen ine niyan hinang de, yan naman kimuhininang siya Allah subhanahu wa ta'ala sa amin panginang sihin. Ga siya mag-gaya tawa ga siya nag-inarong kinasumagwa tinuhod pwede yan pakaradyaan pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala siya gania gania apa siya gania biyan ine hunit siya sumagwa bang pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala siya asal tinuhod pwede sa amin ngubos pito kita bisi balik si kita may ikipungtiyan sa agama Islam inin etinen tibi sarawe tibi magbalik-balik duman inaro ine ine bisan duinin ko na tibisraten bi kitauhan tibi sarsilinin kemo kitauhan tibi sarsilinin kemo pagi sarsila ang dalam Quran duk sarsila ang bangkabtangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumegwa banggero kiti mag-ibadat garuna kunan banggero kiti mag-ibadat garuna kunan pagi enta asal importante ta asal main asal anunet niyan asasnen pinapanjari kita ba Allah subhanahu wa ta'ala dumendo dahil ba ingat ini dumendo dahil nga suma na pag-ibadat kung kita yung ibadat naman inaano ini may sasala ini inaghan sa amin so nagawa niya ang bangkite niya ang bangkite na pakaya na sa amin pinain ilmu mas na ekad sa pinain ilmu kung ekakisya ko sa amin nausahang ka na ilmu na pengelugat na pengelubak na bisa nang sabi na discuss. So ako o prinsipyo sinne ini kebelan pe imandi mandi mang tawag sa tao na ilmu. Magsiya ko magay nasi treno. Nagagunani, so nagawa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa dambuwa man Allah subhanahu wa ta'ala. Tigitili dinak magkahalan kita bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan ringgan katawhate may kahalanin. Sumagawa bang kita may dambuwa-buwa, dambus-bus, magmatalew. Umus-bote may kapagmatalaw, tanbetin at mag-ibarat to Allah subhanahu wa ta'ala. Kasusod to Allah subhanahu wa ta'ala. May kuyos, magbiryawak, magsuran na si Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katawhan na kita. Sa iyo. Bisan nungay katawhante, mag-antag kumula Adamin. Mag-antag kumula Nabi Muhammad SAW, mag-antag kumula Nabi Musahin. Mag-ina sa amin, antag siya. Kani alay problema niya. So magawa importantihin si kita ni nuot pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala kita ni kemon bang niya pangandakan de Allah subhanahu wa ta'ala sa men tuhut ni bang niya pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuhut ni duk bang niya panglangan Allah subhanahu wa ta'ala dakit ipiu duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakit ipiu ayan si kita imisayan dumen pinte sa amian makin na kita maghagad mangsubay kasasilahan si ini kung ilmuin ilmu hakikat. Ini ilmu hakikat din sa amin. Nag-ilmu may tag na may kamaasan niya binayin may ilmu hakikat dari maatris. So mas kanta ka steres asal lumawi ko may ilmu ini. Lumawi. Ini hawa pagtuig ng ilmu sa amin. Ini nagawati ilmu tublik sa amin. Ilmu tublik sa amin. Pagkirela to pag ikikutang ko sa amin pagkempel pa sa ikatang. Kung nakahagan ano naman do isla pag so bisa sa kutsang ko tinama sa ino bakat ano sa amin. Tandaanin, ganya ilmu. Ito ng bono pagkirela,
ganya ilmu ilalim ilmu kun at tahu ko man tahu sumakuha samantara ilmu nun gay bono mag-ibarat to Allah subhanahu wa ta'ala bisa bipinay basa may gibot langit ne ganya gunanya gibot kumpat to Allah subhanahu wa ta'ala gibot bisan pag-usap na pang-adjin mo pinsi ano sa amin pinidiyaw-diyawan ito so may nakyo problema nakyo tinali papasagon pag-zikir nun papasagon pag-sampahayang nun papasagon nag-usip na sirin papasagon pag-hadjud papasagon pag-muasar papasagon pagbasa ng Quranin bisan pen sa inge ato ilmu ene bisan gawin ngamot langit ne banggero mo ni hapit ilmu nen hapit ang banisa so dak bisan bigay busarawiya bisan bigay jamia bisan bigay doktora bang etinen gero kana inune isan kita ako kita kung kali sarian so yung hindi akan kita kaharan kita bi pagsambahyang kita bi paghaji kita bi magpuasa kita magzakat kita sarian tuting pagkala kalau sabi etinen bidda tebe siya yene may bigay atau may imam lu may jilu na ustado sarian dahil yung problema etin Allah subhanahu wa ta'ala gak mayam si bantok gak mayam si miyan ilmu gak mayam si ina sumagawa pinayaman din bang sine etinen may telewin bang sine metelew la ito ng pengetian ng sabihan bang sine yan bighinang mapharap to Allah subhanahu wa ta'ala kasi nangkan in kitiwi daran tamalik-balik bisratan mi we TV awe bisaran we TV sabihan yan TV sarinin pasal lukhat sa etinen pagnyata sa kitiwi pagi niya iyan kompanya aawe kompanya ang kitiwi pinayin panglosa pinayin kitiwi tinalo ko sa Allah subhanahu tinalo terus amen bugay magmata si kita sa amin magnyata si kita kung may presidente sa amin pinayin yung kadalo-talo presidente ng kuralatan na sulit iti nagnagusto gati kita ito na yun tandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ito bisratan bi haji tamanan haji tala ang matalay ng magkitabi sumeguwa at agay kita ito Allah subhanahu wa ta'ala sumeguwa iya ngaka po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaka si Nabi Muhammad SAW niya pagkasuan tinulog Allah subhanahu wa ta'ala si waktu kita tugas ilaw dunya bisa begitu kita bisa ilaw kiamat antar niya pagkasuan tinulog niya pagkasuan tinulog nausahkan ini suwes hap nete dinang tebi pagkikara tayo bisara na magkasuwa ka antag magkasuwa ka musilan antag sa ga sinimbuan o antag pagkasuan si ini si Sambahayang. Si Sambahayang. Kung hindi pagkasuantan bi, indama, duk Allah subhanahu wa ta'ala, si pagsambayang. Niya ka magkano sa ilmu utublik sa iyo. Ako sa mga tak na sa ilmu utublik. Akata ka sa ilmu utublik, sampai may isulat, ito ko atar, bupato na so siya tutuloy sa Saudi Arabia, tambak ko na ito, sinulatin ng warang mo, ilmu ito balagin. Tatagal. Umos, pagkasuan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, hingga niya, tungan na kang magduwaru hanggang asal dumbul dan buwa. Supaya kita magsampahin. Bisa Allah subhanahu wa ta'ala, tala ang matalahin si kita. So, kung itulay bang niya, mayaman ako, kung ito'y magbusta. Dimusta yun. Ina ba kasi binisara, wa ito. Allah subhanahu wa ta'ala diata pa maras tala amman matalain. Wai ko ito dia binisara ginito ito bisara sa amin magpeso kita. Allah subhanahu wa ta'ala samay. Dumen bisara. Gaya ko talo bisara na bisara ko bisara sine. Bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ine ko ito bisara miyan si bibliotek kapisi. Ine ubos na tiyaw na Muhammad alaihi salatu wassalam si pasal Islam pin akhan ko bangina Islami akhan ko bangina imani akhan pin ya Muhammad akhbirni anil Islam anil ihsan o Muhammad akhan ko pin bang ine nan ihsan ubos nakano ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan ko miyan magduro bisrane pinne ya Jibril magdusemian alisanu pinne huwa an ta'budu Allah ka'annaka tarahu ini dia bisrane siya pinne isanin siya ko pinne numba sa Allah subhanahu wa ta'ala nambahayang ko sa Allah subhanahu wa ta'ala
Saya ke ula-ula pendete kita nui bisan ele data aras ini. Ini bisa rasina bisa Nabi Muhammad SAW. Karena kata rahu. Ubudrabaka ka'annaka tarahu ng bahayang keu. Paharap keu si Allah subhanahu wa ta'ala sa ula pinne papaharap no yan, papaharap ko siyan parang bahayang no sa tikite no Tuhan nun magbarharapan ng tao. Tuhan magbarharapan. Sa iyan. Sumahuwa pa yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pa ilam takun tarahu banggay pinne tikite no pagkailit tara man matalahin. Allah subhanahu wa ta'ala diyata pa man ara siya Painnahu yaraka bune bang kau tikita ini kau bang kau si waktu ng bahaya. Walhasil, event bisara ko nangkan magkasuwa kita antag kung sino-sino ganap magkasuwa antag antag si Tuhan terpalawin sumawa si sang bahaya. Nabang upa mamano sa ikin ng bahaya. Repeat so kita ba oleh itu lang ano si kedua pembesar Nabi Muhammad SAW as-salatu silatum bainal abdi wa rabbi. Sambahayangin, gunate bisiyahin. Puas amban pagkaswa at pagkita taruk Allah subhanahu wa ta'ala suku utisihin. Yene, parsuk patante beruk iya. Parsuk patante beruk Tuhan terpulang. Nabang manusia yang gana sambahayang na ini. Dekat. Sige wala-wala ka na Tuhan na sabi yan. Natungan niya Tuhan. Tungan niya nagtuhan banggay magsambahayang manusia. Antengin magkaswa taruk Allah subhanahu wa ta'ala banggay. Ini magkasuwa manggay ng bayan sa akin. Ini. Umudrabbaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Isang bahayang, ng bahayang kayo, mag-ibarat kayo tuju Allah subhanahu wa ta'ala, di tandaan mo asal sumitan al khusu katalaw peno pangitano no katalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Si waktu ka ng bahayang ini, bonus ang bahayang pinne, Allahu Akbar patandaon ni, ihadya Allah subhanahu wa ta'ala yung bisan nga tikite no iya magnyata sabihan so hadya tamanan hadya iya ubos sige ula-ula sa waktu ka ng bayang ko iya tikite sumawa ka tikite ko na tibisaramihan kita banding Allah subhanahu wa ta'ala tibisara luwahin niya ito manjari pinte ko ilang manusia tibisara tanganin niya manjari pinte pikilte ko imaginte ko tangan manusia ko betis manusia kaya niya makasali sumawa hawabasag pengertianten Kedilautin kegegeten tujuiye sunaguwa sa kaula-ula bang kita paharap na bayang tujuiye kon kita ng paharap si mayor si gobernador sa amin atau kedilautin ng Pedro tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Naguwa pa ilam takun taraw pa inang raka banggay penne pag-asagente kita no dani ko magduaro so paharap na ko tuju ng bahayang. Buna bang kao si waktu ko ng bahayang pempemer si sarapan Allah subhanahu. Para si ini si harapan nun Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, walhasil ga'niya. Ga'niya, pagkasuwaan tili, duk Allah subhanahu wa ta'ala, duk ga'niya, parasupatan tili, duk Allah subhanahu wa ta'ala, milingkan tusi ng buhay ini sa bahay. Pag si tawad siya lang kiamat, nagyato si dun, nagyay kita magkasodok patar ba. Gadap na, sige, tikitete. Sinagwaan, tagmatin, pagkita, sige, Yene bakas penjari kita hine tamaran haji bin Sara wa dalam Quran dan hadis na samian Nabi Muhammad SAW maka kita be gege kita lang sinunya sumegua mangkin kita lang silang kiamat antag dalam surga. Ubus ini pensekti surgain. Mula-mula pensekti surgain darah dia sebelum salat ini. Ini sambahyang tililim waktu. Sambahyang tililim. Manusia yang bagdaman sambahyang ne gen ke seksual Allah. Hinaram Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tandaan taabut wallahu taabut sallallahu kiamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngakai. Tagnatak na pinne tinilaw ergen sine manusia bang lain kemon. Yene si kau sambahyang. Amal mo sambahyang. Bang dihap sambahyang nun, hap ni kemon. Bang nilat sambahyang nun, hap ni kemon. Bang dihap sambahyang nun, hap ni kemon. Itin pinitungan ni Allah SWT, pinagdalim kahapan na niyo. Nalay, pag nari kagdalim kahapan nun, insyaAllah, nagagagad na yung samihan pang sumiyan. Itin ang pewa. Yan ang Tuhan Warab Alamin sikaw. Yemen, makin na pewa sikaw. Pagila sikaw. So, yan ay makasap mo na diri kiuhin. Sumagawa bang to sa ila dunya, giti-giti. Ini po sa pamiyan, itinan ini me Israel me sumiti me sinduhin
Semua erwi asal min subjektin bi ini pasal ketelew tu insya Allah subhanahu wa taala do semua petanda tu bi ketelew tu bi ketinen behjek tu bi ini tabaran haji Allah subhanahu wa taala semua bertanda dosa ini hantar sembahyang tu insya Allah. Nah dunia ini yang pe erwan tu bihin semua kita sembahyang Allahu akbar dan kita berduwe si bisarati kira Allahu akbar sal en maknanen Allah subhanahu wa taala dengan bisaratan bi Allahu kabir semua Allahu akbar semua Allah subhanahu wa taala haji tabaran haji ini mentanda dan samian dan buamu Allah subhanahu wa taala me kan dengan terjere kani amike so ini bisaratan bi makhluk dan amban malaik amban manusia amban malaikat amban langit bulan buhay dukur samian so insyaallah hadis min masati bisa sebenarnya imen kerjaan dan samian duben puas amban manusia etin duben makhluk tu dikidikil samian haji tabaran beje hira Allah subhanahu wa taala semua bisa nusengi kejene na ko net bisaramian itu lapis langit tu bulak buke mondela samian tabat selo kiamat dalam tangan Allah subhanahu wa taala girwen penetin pat tangan dan salam posam banian na bangna lain kamali si bisarale karena pakali samian na etin bisarale dimen dikidiki na permaapan duk lebih lagi kemampuan puji Allah subhanahu wa taala lagi bisyarat etin ini pasal kelebihan tauhid baik dia matalo puji Allah subhanahu wa taala dari bawa kita ini magpaampun puji Allah subhanahu wa taala si ini bisyarat kembali lagi bagi masing-masing hajja ini kembali yang panaku untuk kepensitan dan mengalih fitin mitumuwa dan alhamdulillah itu kepada Allah subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.